sinilo. Barbecue chicken. Lakas mo, basin mo ang kaniyang tuyo. Balik naman. Balik ha? Para nila abot lang. Vino otro cliente ya la atendía. Para sila hulungan. Ano? Oh. Kanina ramaning. Iso na ni kayo niya lagi. Aquí ya me está el pollito, las patitas del pollo, chicken leg, chicken feet, I mean, almost ready. About to check this one. Got a client right here waiting. Aquí está. The client right here waiting for the. All right. All right here after the heat right here. Bayad rin eh. Hey, baby. Hay unos barqueros que quieren comprar dulce. They want to buy some candy. Come on. Dili ni dili dili. Ibili ni dili dili. Nagalo na kuno. Da magpamulo. Ay ibili sa. Bakit na sili nila na eh? Man, look how that shit cooking right there, bro. Dapa. Dai, dapat sa kan. Dapat sa kanin maluto oh. Inang okay lang. No. Okay na na. This one, okay? Okay. You want na. sauce? Sauce? So ako dito. Huh? Ito snow ba kuno nimong sauce? Oh. Ayaw mo na. Ito slow. This is yours. You gonna give it to him or what? Kay, nagbayad naman siya. Ako asa ko na ni ay. Para la salsilla. Lako man. Y ahí está. Para chupar, Vamos a darle Samot vuelta. kinakapunggak imong purol ro magpahat pagid ka. Vamos a darle vuelta aquí a la. Le voy a dar más fuego. Caramelized, crispy, crunchy look. Akong paho. Weng. Ahí vamos, recio. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe, guys. Like. Ano di habitan ako na makasama. Ano sige? Napalitan pa man nilang OR. OR. Wala na. OR yun. Kagahit Uy, mechanic kay na type Ana sige na. Natagay ka. Uli ko kay gahinanat lagi naman sa ko ni mawasan. Lala, wala na. Baw sa na ko ani imong kuan. Susday ni mo nang. Dali. Na tagaisa. Tagaisa. I told him earlier. You ready? Here. Kanilang at